بسم الله فليضحكوا الله في قوارن كبرين إنسوي قليلا هن يعني إن يغلي كدي سوي هن يعني دي يعني دوناني وليبكوا إن ولا غرا كثيرا وتشغبي جزاء كبيرا كني توارونغا ودانغاني إغانيا إغا كنغوليني فإن رجعك الله رسول الله الله غندان ساغندي إلى nambugo طائفة tabo ko angari kata jamai منهم gilli diga mbalni ku ya madina angari nyino Allah gandan sire sagandi واستاذنوك inda andunga mundu الخروج bakke nga kari kata kureta nay فقل an wotini dangani لن تخرجوا agan dari bugu معي kapinge bada bada ولن agan تقاتلوا dari عدوا konne gaja kapinga إنكم na sabunya an kunga aga domi dungene bil qudi titagu yenga ta hana hananga فاقعدوا an kunnan to ta مع gonu الخالفين kapadiga mbalinunga kebe karanya kundu angana sage gajinga tana ganda de gana ti wodi gana ti ay tin to kono ta hana ama diga ma hobonundi ka to ire aw tuinike ande fasiqi kutana la yurafiqun wala yushawirun maga fasiqi kutana maga nyantra lemay fasiqi kutana maga shawari Allah shawar nenko nga fasiki takentari kutana takentari tralle mago ando fasiki magatre ando kutana magatre ki aya ya kin ko ini bismillah ولا تسل hina buno negaw أي والله عبد الله ابن أبي من هذا نيومان كيكي عبد الله بن أبي أوا أما أيوة تغني سلول من هذا نيوم بيني خزرجي قبلان كان كيني lemme yugo ya ma kini lensire atwan abdullah habe kika fati ari kata Allah farin atim pawa fati nga munduna ma annan duro ken kino wayna kasanginga Allah farin di duro ken kini iti Allah fare hasurunti kundunga anke ndan durkin kini nandiga abdullahi ibn ubay kasanka ange nyime salli kinga man sabuda Allah fare ntida atinge sallendi ndroge antar bane sornada nkan habe ga wayde nge saundenga awngena sabuya amme nguna haribe ga way qabla kiri wujine sire iwuyana tungundana sire tinge duroke ke alin salle ke sabunga ngayi me antar ban sornada akanya ke mogodi wa agani sehene ida mogobe ago alla faran konni mogobe agawa bangandi ni mogobe e alla faran ngari duroke kinina salli hakiranto itaro jamba e ange ngo himbe konni gendo genda bana de angel lahingo aduro kinga nan kasangata angel lahinga sallenga e o gama karahina ke biringa gundo sobelo nay ja kamano jamba anya ke mogodi ho ganya sirei asirtinde akadungiya iganyi ga ronan kini kannenga dabate isu sage do halle nasro bai ti ja akamano jamba ginde in haga ndalla farenga har bane ga yo suka bana ange maitin an sallanga amma yitini adruke na langa nan kasanka ila ke fam Allah farenga de gambi gamari nge sallen daw surnada nge drugen daw surnada ngawnyana sabu sirei asrun konida ay ganya kunu wakki gabe nyaw kanan gendi yo halangu Allah sokendi am posire ina dukata maga ina bononda maga nani i mewa na ganendi
ki gabe nyo kana ngendi parce que himbe gara ke kita kembani ani kita onda tukki do ke halle o ngena hallanke kembira nge men yongolay yo kanna asa woyinti na ko hallanko nda nan dinge imme karam woni ke ay nge imme na do kya halle ima inda ken ko bane ikunyanka kebirenga ina koyi hallanko nga na barayen koyi na kannun kota kon koyi na kutanden koyi na to ime binde ngawre Allah farnda kan garin katwal Allah kan Allah ko Allah farenda ni kan karin kara maga me nyakadi andanya ama bonu maga nyakadi bismillah ولا تصلي ajalla farenda ma salli على أحد yimbani sukama مات kinga kara منهم munahagenundi abada an kempeki ولا تقل hari maga sigi على akaburu قبرهم nga tangura jura nan tangura buru nan tangura jura maga diga kadi إنهم na henuku كفروا ikafirawo بالله allai ورسوله adi farenga وماتوا ikara وهم nani ikun فاسقون yo ki kafirawo di ki kafira fasiqin man yani kafiru kibirawo kemo di adige keya sere sugani fasiqiya akama nganda kara diben dinan kanan konna maga sallai sere sugani fasiqiya atu inte ngoti fasiqa unga diben kanan ko dinan kanan ko i maga sallai ina togo kutumaga mani sabura hulani janaja o hari hulani do hulani wari akenna kundo aji ja ken sire he koy hara janaja yi masgino mo ken golle me sirun o tangene wo inda tangena ya yo kanai wo inda kanaya ba wurin kinyi ngaga nanya janaja monta bakamuri awa fasiqin do kutanan do batanan do mu'mina asumbana kembi di sunnai alla dungin janaja makinga tuyinan baka e fasiqin janaja ndiya ken sunna ba hogo ina sabu ina sirumbu hoburendi an kinya dabarta muslima umma hogo ina sabu ina sirullo husrendi ken dabarta muslima mun pisu dabarta ken mo wadi su bismillah ولا تعجبك يا رسول الله مناهغن كنا برنا مغا الله لونو دي ولا أولاد إذا من مغا الله لونو أنما الله ولا مرنو أني ينغن قتا تير من دي نابرنا نغرين تاغندي إن ينكن النبو على هاليكونا الكافرين تنغني صوبك أركي منكو بالضبط أصنبانا وتي مرادو بتا الله فارنغ يومتون يعني Allah konen ngana ho kita na bure ado lemme islami anya gana ma buda de Allah wa munani yangan kata tay dunadiya bismillah wa idha unzilat suratu aw gilli munaharun ta mun jenga sura ganda yanka nanti an kunnan tungonni ti Allah bani na unga awana jiharinya kapa Allah faringa katu dange dun konu nangen dungai mundu munaharundi inati andangani ya rasulullah qaro kutononga onya kapata ganunga ina luzura nun koni dukuna kunda kewinke keninke ina hoyugo mundu nako himbe go siki digengo kenni kama nani sengida allati ulu tawli digayin koni sartin suti mantengidi nka iworni bote munyu na ken konan ken radu allati yakun bayga dunge kuda inya kappa digambali nunga de imanti kundunga de ken ati ke sabuda alla berendi e sondomunga ati munahagenu ko inti khairin tu imme khairin go himbedi i junubundo i alla kutenya sabuya ni sondomen bere in daga hosre ni meto kadi jango nanya bismillah lakin qade kebe gani fare maholaminiya adu yemmu beno kunga tongonni kaba maholaminiya kun koni da jihadinya ti na burunga adi yimme nyonginunga kun magan kuto siru lahumul khairat khairin noni gabe ngo kunya da
duna ado lahara وأولئك ko magan kuto siru هم ku tigi tigi المفلحون ku yani taqi gabe kitanu أعد الله جنات alla da arjannan kanun saw لهم ku dangani تجري wala الأنهار laqu ngurunu من awa تحتها kanun mude ado sanga zon mude خالدين du manuni ya fiha arjanna gani ذلك ki arjanna الفوز كيان التقن العظيم العظيم كان قورنغني أرنا كنوي بسم الله وجاء المعذرون أيوة أتي لزركنانو إهاي غاريدي من الأعراب باديان كونغا من غني مدينة تاتونغا أيوة igara ko nanti o ko kundu parce que madina de bindo muna henu ara kun ko nanya ba wa madina tatten ka muna henu gun ngono kebira a herni kun ka na yaren ko ni ati ka ikari bismillah ليوزن iri mani ya ko sabura faren nan dunge لهم ke kadangani igo toko ire mogobe awa igantara kurenga alla faren dungi da tika toko ire وقعد الذين ati yem muntagu كذبوا الله kungara alla garanni ورسوله adi fare basa iti otungondi ti alla di farenga alla di farenga ngara gulle be asiye wanda anda hotana ko ga kebrenga angara alla da angara farenda bismillah لا يصيب adi عذاب wajibi yangan kate o kitene yemunga kunga kafirawo gilli badi yemuna hakan kuya أليم ken korenni iti allah fare kebidenga oku koniri banu asad banu ghatfan tampiye ngoku sisa o koren gabenni aywa honu wono kummari yime kunti allah fare pesenteni e gamundi awa arabunu su dungi keda har saken tan sorno ton diga tabuk o ko golle hina agan ta gani mu'mina ngadi agana ko e golle tanaga amma gani bi ngoto allah kallenga kibri anda garen sakandu ide bismillah ليس حرج ni ken takhsisunga كي قبل يوم القرآن الله قد يورا الدارو انفروا خفافا وثقالا قرأ كورين دبردو الله فارم باتي آغو مغسو أنغا تنتينيو أنسا تنتينيو هو أمغو هو انتام مغو أني لمنيو أني قرسيو قدقاتا كبرين كن تخصيصنا من العام ردقامين كنا اللوغو أورني هونو سورة بكاري قرية مغا كوتا كنت دقامين كدي an gana daro diga make bane ko Allah ta ona jihadi ni ago mo ewa aw nyagamin de mo nu yugonu ara kun koni kun takenta de e mangara ken ko nan gahaya woni ga takhsis min al-am adi laysa harajun allati digam balago junubunda على الضعفاء la hunton kam ma jihadinga yagaren qase yugon qase qaso inda nyama ay ke gama diga hontanga ولا حرج digam balago junubunda على المرضى watundeya wate be gani wate lazimin tenga an jugumuna an murquntenya ni hinkintenya ni ni gawni wate be ga ara lazimi wa kunta qentadi ولا حرج digam balago junubunda على الذين yemmunga yemmu benu ganta hokkitana yunfiquna igo kenna faqana aw honta magana yiga andigante allinte siti honta gajanyo kenta harbani angana diga anyi mecce karam patinya wono kunu ngadro an pi sullike hari ho 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 ay ken kamanan kana kenni dukulahiya bismillah إذا نسهوا nga sharti ngay de indi non qurandi لله alla da ورسوله adi fare nan non qurandi islami nunda kebrenga ku ganda suroyo kebrenga hontiya nga ange madiga ango debendi koy muna haganu benu ga madiga antak manan non qurandi alla di fare nda al islami nunda kempede
nan do qur'an Allah da adi fare katib lagari nan do qur'an islamin da aga masalan nanya kurin koni yani de nge wotte yani de kim palle baraje bego kedi kimay soginin palle kiya nyaga masalanga kiya nyaga digamenga naga akre to debendi ko mo abonadi aga sekonsu kin anda no qur'an Allah da nan no qur'an da fare himbe nu ga digani yakunire mun to an kun bego yere agan quraida ni demay hinunga ni warakille hinya mondi anga to yere golle ni goyo andani minu idha ma nasahu ngaga may kunu ngaga muna haru ngana to ngani himbe yana ke bare gun sanki garun kutu nanya sabuya nasrun sabatini dade angen kinaga angen lemen ga diro Allah farinya badange madiga ayinge madiga kun ta yaga to hiyo ke balanga to kunanga to kundu bani Allah faran to nan to yere tatana kenya kendo ke mana ken pere warawre himbe nda kiyanga hiya anna bonunda maga anna sunya kama maga na sabu yanki na ga digani alle men ga digana ye kiyanga dibe subir sameri wala muna hanu golle ni ka kanai ma to na ken da bare de to gono anna surondiya bismillah ma min sabilin ati junuburi ga killenda awa sere kam mangara gollen surondi de an koni ga to wele darra sabura na surondi har banen tanga kuyi jihadinga an kawan jihadinga hari ganta bana wallahu allah taala ghafurun ghafara nan yani idan gani hinna nan yani a hinnen sabura tin to de ولا على الذين ati junubu liiriyenta yemmunga kamma إذا ما birambe أتوك igendaranga لتعملهم kuda anni wutu kapanga tagandiga kurenga suru dantanuani awa madinan kondi aro bani makran aywa kunni suru dantanui wotini da albakkaun tuwanu alla kannanu nyani yo wunu mo wasri igari abbasul lagari soro hilli wutuni usman na soro siki wutudi nanka hukkurebe agara kempilla aywa yamin ibn amr kendo nadri kunda hillo mutu sulla gari wutuni bo kinni kun soro segiya banu makran re mo kun gari soro sikiyai isuwo habe ma aqal ar suwaid ar nu'man abu musa al-ash'ari karan kun qahana bo kun qahana wadi yani diga wati nga kinye diga en konilli kuda nga diga mo gon timaga alla kara go diga mo gan tammaga tannan tumme awa kuri qallenya wuyenga honu wono kundi qallenya maliyenga alla farenga na malay alla farenti ngira simma diga en koni ginda go ngena serra nyani ngiara de ngayna alla yada alla gadi mo gan tammaga annan tumme kembine ka tumme malay here nyaw kuda sa oro anya kundu sa oro hulani ka ati ken sunyi min tini mo sun tay igira tambindi akuna nanti kebirenga ngi men taga mo nyana nan ku mutu kare hindo ke modi ay ango hamana ido nyogo mun nyugo nulli na likin alla farenga sadaqa nyani alla faren tindi kiniya in situ kun kama indiga kurega alla faren sabanu sureni de iti ay ti alla faren kuna tinta nyana kewra mungwa o mara wala kafara bunde ayo ila fam kundu ya akuna tinta nyana kenan tla karena kenya kewra mungwa o mara wala kafara bunde ido nyogo mukuri ida alla fare angin ga kuna nan tan tanyana
idiga kukino itanti kununga kari ogu kone madunge de basa na sabunya o magara ngada kafara bugunde wuti kebira mungu atima mungu o kunda kunati himbeya o wanda ho war himbe gam pasai o kafara bugunde ni o wanyana onda kuna tonta himbe nyana onda wari anye nyam pasai o wanyana o kafara bugunde ujukuno haymane sahaba nun tamuna na Allah faran ra problem de abadan Allah faran ka o kili ano walla kili wakati su Allah di maka kune ngarando Allah pinna Allah faran kenya na anna surun mutu baraji be go kenga an ken baraji to kono kam watu kune ka fara angi wutunu na ken baraji qoren kita anu kune ka fara mugundi kian sunna nan ka hoke kenda ayalli wala ala alladhina atijaw digam balagu junubun tayammunga bira kebe igaranga tanna here nyani wutu indiga kurenga fayga kubeni kun kusu anti dangani la ajiduma ngema wala min intahun kitana ngawaga wutunu ken kamma digana de harban ndimma kari asu yaga bugu i hayga halla koy i yagunga aw gujini yaganjinga suno sabu dangane landi ikumma hokita igo kenna fagana killendi honti yime maga imadiga moko kita ti kunna to were a kemalungo dade alla anto maga de yo konan diga wunu ke konni alla ta harbanan ta kai ay wanga igara kanu Allah di lagahiyan ni ila kanu akoti kama Allah ran neundida idiga ador anganda khairin kanu na Allah nyagai awan neundi nanda bismillah إنما السبيل annama digam balagun koni ariga kille على الذين kemo yemmu nyakama يستاذنونك imenu go warnandu ngi mundo Allah fare nani ikun bannanu nyeniya howi maga diga en sartin suti mandengini harsa inari garen kutu himbe go digam balagun digandini da ati kun kamanu nantan kenti kun togoyre kenta kengi dum baki yade parce que sartin ti mandengo imana bontala ngani ngobundi bismillah رادوا imme dunge nandi kun nanya kappa digambali nunga وتبع Allah taala begendi isondomunga ken sawuda kun la ya'lamuna inda digambala o inda bonontu يعتذرون mona hageno ko iwo illo zuranginni إليكم an kun islaminu ya digambala gundi إذا رجعتم aganda sage katiya killenya ni Allah kuma na sumbo gon koni kewnyana kundu worni garun ko lo zuran koni aha kini tan segi ado hoy aha masa honu gilli dige ngamanya kunda garun kutu honu gawono jamagen sikoy kumma hokoni de diga wakati nga ngaliye nga nya wakati kebe anya gache basere anga wana gulle be nya anga manya ngato idi garun kutu Allah farenda ku sawura aywa na gawundi hinna to kun aya honu gawono ima diga munaha auhe ima luzura kini diga yam pakati liye nga nyaga ima luzura kini nandi kani ngaba donc anya kumono sikani honu da garen kutu gili diga ngamaya Allah farde kun nan to kono honu gama hoko ne liye nga nyaga wakati kibe diga garen kutu honu wono ima hoko diga yam pakati liye nga nyaga ima hoko ime watu har bani min kaba digana muna hawo hede la hiya lungen bani ani ar nyonki donc deben takante ni kuske a besu kallen kinai ke tan se gesere ay ko na kunya kallen kon himmin gor garen kutu li halle bismillah قل an wotuni dangani لا تعتذروا kama ga luzuran kininga لن نؤمن o kunta saka aga digaminga
قد نبأنا bas الله Allah do kutindi من aga أخباركم khibare nga gillo gamari nanti aga warni garen kutu ke birenga magandu tampindi Allah gadi serebe warni garen kutu ke nga ndari garen kutu onda saka kinga de bismillah وسيرى الله nga wajibi Allah ko indini عملكم aga gollunga ورسوله adi farengo ko indina aga gollunga yani agar himbe ko atugunda gare o ko konta sakai nga Allah di faren warna bangandi Allah di faren warna bangandi be sorna wari Allah mi du ko magati di fare bismillah thumma turadduna kem palle lagra kota ina ga sagandi إلى عالم katta hi الغيب muguntin tuwana Allah ado hi bangantin tuwana ana ga فينبئكم kibari بما ti honga كنتم aga gani ken gollini kana besu tugi kallinga سيحلفون endi wajibi wo kunana aganda ke ko Allah fare wo kunana ta Allah aganda sage إذا انقلبتم aganda sage katiya ستعرضوا e wotini o kullu zurantin yende ina ken ko ni man sabura ko sabura an kunna balli عنهم baka ijraginde maga فأعرضوا kaballi عنهم baka ihinu magandini kudigambalinu رجس inyanya kunta hunye ومأواهم ita uranga kenni jahannamai جزاء tugaru sabudangani tuhonga kanu iganya igo kengolini يحلفون iwo kunana an kundangani لترضوا ko sabura an kunna dunge baka imaga فإن ترضوا haran kunganna dunge baki maga فإن karatu الله Allah ta'ala لا يرضى anta dungene de عن القوم baka konnu maga alfasiqina kungani dinan bakanu de nan to an fasqa gonde Allah madunge tangollu har tago honu ngama ko yanga bismillah الأعراب ati badiyan ko أشد كفرا ati kuyan koto kafira ko ya ونفاقا ado nafiqa ko ya dina de bi qore dun konunga man sauda ittaga mo koto yibe ga wadi ado ittaga mo hon timbola ko be ga wadi inta qur'ana mu kunanga ba inta wajunde mu kunanga ba inta khair nu mu kunanga ba o serenka ango himbe mu ko anya ga wai anya na kinye de وكيا ثورة يكون أشد كفرا ونفاقا بسم الله وأجدر إيام باولاندا ألا يعلموا إيغان تاتويني حدود ما أهون جنغونغا الله غرقين ينقني إفارين كما قل شريعنونغا أرو حدينو إنتا غبانا كنتو أنغا غانتا كنتو أو كيلين تماني نافقا أرين تماني كافرا بسم الله والله الله تعالى عليم ayani tuwana ngati tagahonunga حكيم ayani gemundindana ومن الأعراب من adi yemmo badiyan konni يتخذ ما ana hontigi ينفق aga ken nafagana مغرما Allah ta'ala killinni tambu tugayya ويتربص kun الدوائر koni kamana awa rawangani mo burenya tangi بكم tankun islaminu ya عليهم دائرة Allah السوء farakida tirawangani mo burenni ya kamade والله anta anken dan sahabanun kamma Allah ta'ala سميع komun diga men mu kanan yani aw komun la halantu ke kodanga badiyan ko nyugo madina tate igo himbe kinni dinan pinga na diga kala Allah de matike kala dinan de matike keni jakanga aywa eti ayodni ara ke bugu kali kara ke kini kuya idaga nan bugo la khinga juhaina muzina ghifar aslama al qabla qawri gabe yo madina tate awa inya islaminu nga kayum amuna haginya gabe ni mogosri man kay gana bugu bani karaki kini ko wala kaya wal maghrib anta ko bangena kununga ango himbe kin allah an allah jatin sabuda ma ganya daga bondalanga angara dépense ni allah pindi kinya ga wan pakrendi bani na hantai mona hagani ni allah pindi basni allah faren kende o ngai maga na daga buginga ay daga he bismillah tebidan itini mani ke ga hangan woyi mendi ona kinai
ucinani kata Allah bila gadda gambu inji taawunu islamin du kan ta ko mo yade tu ucinani muhammadu hankanga na bugo yimene wala yana allati ay alaihim da'iratu su rawangani mo bureni kunya kama Allah faram pankanta kenne altra ponta bogene ay huang kapaslama ko ngada de bismillah ومن الأعراب من ngati badiyan ko honu kawidi يؤمن akungo tongondini بالله ti Allah taala واليوم awo tongondini ti kotanga ingani kota lagarenga يتخذ ما kengo hon tigitini igo ken nafagana Allah killendi awa anna kamdi tinto mundo sabuya عند الله Allah nindini صلوات الرسول ados awa Allah faren duawun soni kacce sabuda iwanya na ken sabuda على الذين أمتون يني إذا جن فقا أنا يتين توي سابويا إذا غني سيدخلهم واجب الله ويروندني إهنا عندي إن الله تعالى غفرانا يني إننا يني الله كان هونكو أنت هون ينا كم بانيري أنا هون سقلي تيتوني أغرب بدي كان كهونكو نا إهن توين بلاونكو ني نافعونكو ني كافرونكو aywa igo nafaga nyana himbe sabura na kenko ati aya sunta kununga de asunta kununga honu goni wono suro yen kampa to ngoni ti allah yo to won dilagara kotanga igo himbe kinna allah iwa nyana man sabura qurbatun inda allah tin to yemundi sabu allah subhanahu wa ta'ala ado mani wa wasilatun ila salawat ar-rasul ananya sabu ya Allah farenna duinda kebe allati ala innaha qurbatun lahu to ngeni idan ge golle awnyana sabu ya ni tintonde Allah awnyana sabu ya Allah farengo duwa nyani da wajibi ini ronde arjanna di nyandai har golle mun pakati na Allah ngani yadi na faren piyo ngani yadi anta golle mbono ni Allah faren ko minta bana har golle mpakati ngo golle be na Allah sabura aw wakati na Allah ngani yadi na Allah faren daron ta ko ngani yadi anta ho na golle nga Allah faren ko min bana qurbatin inda Allah wa salawatir rasul ngoke kinni ma anin tintondi Allah ngoke kinni ma Allah farena duwa nyinda Allah farena duwa nyinda kembali kuyem pakati aka waqtun hassas gollem pakati am wontan ni am parti bani golle ngo bonno me kendi mo su Allah faren pin konne awati ngati daron taunga and har bani nan kallinga Allah faren anda darama an wuri kani adwawdi anta kannadi kindi kiwa ko ni tinte mundi Allah ma anta kitina bada ma Allah faren kanu yenga wandi komenta tinton Allah ya bada maganani Allah faren kanu yenga wandi adron ta ko amma kem palle anta Allah tinton le ma anta kitina bada ibla kiyo man ko ni Allah faada wa himbe ko ayani nagam ponsuya awaji min sereni hakare to kendi na kem paytam pakarenga golle o golle anga wa nyaana de anna tawassulu nyati Allah farenga anna nagani ganka ko nya suni katnyati Allah farenga amma war Allah ti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum akida ngani taga tago Allah munda yahudu nasar katto kidinge mawala min bati kendi Allah wo aga kanu amma wari sira suganda ko nanti kyo kina Allah dungayenga na nyimi ima Allah faren lo ido Allah naga akamane dalla sa'yuhu wa khabara ayuhu an gollenya golle tununtuy anda ke hagarlawa ke hagarla agi kendura mangara wara nyon kulanya di
golle o golle an ga da nyana Allah farenya o ando Allah naga golle o golle ya ante ku gara Allah farenga ra ido Allah naga bane allati iri golle liga yorno arjanna kebiranga an gollen su Allah farenga rando Allah naga ko be gani an da wara adan kaman naga an kaman alliga na de huwa shafi'u al-mushaffi' ayan kanjon dananga himbe kanjon ne ngori gede ya sirina ka to kendi de honsu ya sabu Allah tuwanundi wa anta babullahi ayyu mur'in atahu min ghayrika la yadkhuli Allah fare angin Allah rakinga siro sire gandare Allah do laqiya himbe ge ta laqiya antarno ak mantarno kebe Allah ra koyin Allah farenga ak gundo be me ganta akina Allah farenga anga kinya Allah farenga anginya Allah fare hadara Allah hadar dingira aswam bana sire be gana diyo kimba kamedi kin kamane ma Allah tuwa wa mate muime amma ta muhimmi ayan kundai sehene na Allah faren ko an gina hayi musulmani an na famu musulmani a da plasin kini Allah faren ga na plasin ya kini Allah faren amine mangara plasin ya kini أقوم الله جاء أتين دنيدا حيث أنفقوها مخلصين لي ومتوصلين بنبي أنا أقوم الله لكن يكوني ني قول لي بس يجينا أنا إذا كنت القرآن تاعونا إذا الله فارن غرين ديرو منها كستاوران دي قول لي بسم الله ألا أنا نام توني إنها كبي غني إذا كقول لي قربة أن جاء الله فرسالم الله فارين دواو أدو أنا أنيا تندي مندي سابرا أتيكني تندي مندي لهم إذا غني سيدخلهم الله مواجب الله ويروندني في رحمته إهنندي إن الله تعالى غفور غفرنا نيني رحيم. إهنا نيني والسابقون dungo aywa tigandini samanunga الأولون kungani samana hanhananunga المهاجرين gilli bagambagundi والأنصار aro awa madina kondi muhajirin yani kubenuga bugu nalli taw alla farenta teddo tattenga ansarun ni kubenuga ni madina igra alla farendo mukundema na dina kedema alla tingo kutti gana aus ado khazraj bismillah والذين aron yemmun gati gana igara ansarun do muhajirun batuti husbi ihsanin بإحسان golle sirenga kata lagra kota رضي الله alla dunge baka isu magati batuyenga imme ka dunge alla magati agara baraje bekiniya وأعد جنات alla da arjanna ngoru teli لهم idangani تجري الأنهار wara laqo ngurunu akanure ara yutungure خالدين dumanu niya arjanna keni أبدا badanu badanga ذلك ki arjanna الفوز kiyani taqinga العظيم. kiyan qorengani aywa keblinga angin kallini mani aga sabati sire suni muhajiringa asbati ansarun yani allati dunge magati warna arjanna kanga nangin kallenga kiyo kundu kenta kundu kiyo kundu kenta kundu ama to okenga muhajir no ansar sire suka tokki di bate mani sabuda allah ri farenya hikoni o ku tokki do farenya bate kiya sauda allah ti sirebe gana tokki do ko gana bate iqalle sirebe igara ko andanya igara kuni mo sirebe ko wona ke togono anda togono haranga hidi muhajiru ya amta ansaru ya ti an kawo diga nay diga ranga
والذين اتبعوهم بإحسان يقول خسري أدي بتمغي أسوسري خبرين قا أدي بتانا أسوبري كيان سابوني أو الله كم والله كم سرهم دون نانتوكيا ni batu mo sere me dabari igaro kaba himbeni hobru yina kumpayni tokono bas ayanda koy anga tokki hosrenga kebirenga an kana an take hosrendi manni kella singa anga tokki do hobren kanai an take hobrendi bismillah والمنافقون غاتنا حقن نغو ممن gilli yemunga لكم kunga waga tatte ya ahla madinan ko muna hanu ngodo waga tatte de kunni koni min al arab gilli badiyan ko aslama wono ashja'a wono ghifar wono kun arabun qabla ni ngonu ya aywa iwono alla la khurban ko na husurum bugadi ho butana wono gadi agun kana konni kun kana maninya na igo himbe kinni iwa nyane a maghraman aha daga bonda la yani indayna Allah sabuda kun qawla bismillah ومنافقون nafiqatan nuwo madina de benyi min kana de qari مرضوا kudo kunsu i hayga dume على النفاق munafiqun kamma imara qawara de gongondulli ayanulli imara qawara aw madina amuna hagi aw tatenga amuna hagi bismillah لا تعلمهم ankendi sutu نحن la oku نعلمهم sutu سنعذبهم wajibi obi yangan katana مرتين ta hillo yagun yangan kataye dunadi aro karinde yangan kataye aro qabru yangan kataye orni kenda bari bismillah ثم يردون kempalle iwi sagandini إلى عذاب katta yangan kataya kennan qoragasu duna kalle ni yagunga qabru yangan kataye ngono la gara kalle kennan qotasu kendi qur'ana nesindi munahaqin yangan kataye kaman kunuski duna suturantadi qabru la hiyantadi aw jahannama kallan bontasu jahannama no kubre awnoni bismillah وآخرون ko tanan wononga اعترفوا kun konisa kun kere بذنوبهم ti junubunga digambali nun keni tagandi sikandinga خلطوا ku koni inyamindi عملا golle yugoyi Salihan. ayugo sirenni kenni idomi jihadi nyana ke kane ko alla garamundi maga mogobe ke ta koni ibara digana nki magare kutude imagare kutu ikire ti golle burenga وآخر ati hotana kawono gollu wono kun kahana burenni komi kata digambala ko أصلى aw sina Allah taala أن يتوب ana tubulliga عليهم kumaga إن الله Allah taala غفور kafara nan yani رحيم. hinna nan yani kebirenga ku kallenga Allah ganati asa kinni ndanya honu madiga ketera golli burenya ngai do mi diga na surondi wa keta ga qirati junubunga imagare kutu kebirenga Allah ti yahi kun kana maga wa kube hage awa ken kota yugo ke taqiwari qari abu lubana abdul munzar biren wure dun konu yugo yani kamun naga ta sireni Allah fare misirendi golle sunti ya Allah pimpalle golle su tenti maga nagonti maga jagunti maga lemmenti maga yakenti maga iri hin su gemundi Allah pinga namburo dunai na l'islam ko kanun sauda gollen su
sallindi sapahana ina nunyi kurillakenga sapahana ina nunyi aya be ganda yanka iwa sana iwa karna alla faren go diga be konni asonya ni jondi mati kan no ngalle parce que miside ndi iwono kurenga iwono alla faren go no kobe iwono attaqini kundi aridu siti gonda banga ne gawon bito tammi ti surumu bane kini aridu siti ti kacenga kita kalle surumu ari nyaare nyugo nyino kinya wasana sallenda aro nyaga minterenda doro kalle aya kenya nyirna wasakendi be keta kinna yaare ngana kaso ageni me kaso ari nyaare nyirni awasakendi zawadi alla gana komen kanu junubun ta toro kemballe ke yugo ara hiti ga gabe nyade ara hiti ga gabe nga alla gana komen kanu junubun ta toro ken haqiqa ngadoro ya do alla komun duwa umuni ti alla anno ho burunya sere ho burei angara ken kan mago ho sirenya an komi ho sire angara an komi be koni adu jama gabe aywa ima diga inimisi diga mbala gundi alla faren gari aywa ikuna ni du siti ma alla faren ando wasa alla faren gari ati kuni manuni ko siti dagabu eti ko woni ima diga aywa ikati nimisi luzuranti maga ila lahidun kini allah ti manki ngandi wasa kempalle koni woto ko kundu allah fare ati ngaw ko nata allah ngenti wasana ndi luzural ligana ma allah ganda tinni wasa tunake aya ga yankasa allah fare ndi luzural liga ari wasa to honu wono tongu nyime imadiga ngay domi gulle sire ngabe nyana ke ta ko ne qalle ke bono ngay qirati junubunga ke bidenga alla ya hekum adi wasa ya hoy wono alla ma wajibindi ama ko sere yimeda an ga ni kenya en piti basiya ama ko no ko islama gondi ti tobun sarti ngoni anandu sitiya kenta no ko ka an islama gon taro kondi na dugili alla faren kindi an ga ni iwanyana alla faren maddo miti da hin har tabane amai maka kinya akoni wotini anga batina ya kundu kinde alla ganati nanga sana enani tubun sharti hidai amma mun da maka nanya ngana mani koyni nimi sindo maka yangai ana kinya koyni kibira hogo a komen nimi sun koyni na maka yangai koyni na laro qase koyni na koti lakka manati gollenga en biti basiya كم بدي باسيا بسم الله خذ صدقة كبرنا أن يوم أتوقع كم غادي Allah ti farenda ango sadaqa rigana من أموالهم digambal ku na burenga تطهرهم ni qurandi tikenga ni وتزكيهم senun de ka tiken na bureya وصل عليهم anna duwa nyida إن angen duwa صلواتك walla fare سكن kinni haqre tagu agenni haqre tagu yi dangani والله Allah taala سميع digamu mukananya ni a golluntu kanya ke modi Allah ri tubulliga ngadi Allah far sallama haqqin nyugoriga ina burendi anna ken sadaqa
kengi yankini ni qurandi anna duwawu ñida an ken duwawu kengi hakaren taxundini wa kenni hinne ndawari kuti wa kinni allah tintoyen sabuda aro allah faren duwawu allah faren yimmeti allah faren da khari arigiya annan tana duwawu ñida wanda wari ku gara himbe nya allah tilmaki asrinni allah hay gara honu hana warai nani kumanya ati kumu minasru yo honkinni allah tindoyen sabuda aro allah faren duwawun sabuda nani hari allah ma kida ke mogodi iwa kinni allah tindoyen sabuda aro allah faren duwawun sabuda agara ku qatu bulliga ay meti allah fare nabure ni woriga kuyi banu kura kiniya ati anariga kuyi banu kuti owa nyana allah fare na duwawu nyoda kana ati allah fare ni duwawu nyakuda kebida nga kura allah fare nya wasila nga allah fare ni me kana hay allah yi me kana gara koyo ya kare ikemira ya wasila nga kura nya soni kacce nga na wara ido allah naga allah di tiga tay ti gollulige a hay gara ko kare nanti ku hana allah fare na nabure ni wori ya wa ay mena duwawu nyida kiwa ko allah fare wasila ko anta sorna halle magar allah fare ngara ando allah naga honsudi allah fare ngari wasa na ke ko iri na burun suri ida allah fare tongu nyimire allah gara himbe ko kinyen koy oran kun na buru ya nya sabuyi o ga bara digana lunge be go na buru kuri dagame be ga widi kenya sabuyi asuriga elle annanti allah nya hukum gata allah farenti ay amma ken kinda de ati min amwalihim min ram qanni ay ma wuritu khuz min amwalihim amma ta khuz amwalahum min amwalihim ati na yugariga amma tin na suriga de wa kebrenga ira tagandi sikoy na tagandi sikandi mutadi na akutem bille kini yari gana bismillah alam ya'lamu arige kiyai sirebe gandati indi naburen sukini allai mini naburen sukini miskinu nga tagandi sikandi nga surono okuma da habinde koni sirebe gandati ni naburen sukini allai mini naburen sukini miskinu nga tagandi sikandi nga surono nganga dinda sukini hulaniya awa kembire wona na so akini de angara sire to ko bane kembire nga so ani nga miskinu kembire se bane to taala atigi tigi aya to bolligana ikomun dangani ويأخذ الصدقات imatu nanti allah na sadaqa ligana wa imatu nanti allah atigi tigi ayani tuburiga nyanginga ayani hinnananga ginde gama kutu ina ketu in sadaqa ndi allah jatin sabuda aw gollu ligana aw tubu ligana aw sadaqa ligana kebirenga angara ketu bane mannan ka bananga takenyana kin tahyijinye ila tawba wa sadaqa nan yogu katta tubunga allah na rigana nan yogu katta sadaqa nga allah na rigana jakka kyon kontini sabu nga sadaqa hakan takenga de himbe ga wamma na allah kallem buwadi
Allah ga wari kana bana nyime bismillah قل ya rasulullah ngotini dangani اعملوا akoy dangani nanti ka golli himbe gallunganda ken dabarinde wajibi Allah ko indini aga gollunga afare ngo ko indina aga gollunga munya ngo ko indina aga gollunga وستردون mi gara golla nun sagandi kata himon den to an Allah aro hi bangande ana golla nun kibare bima tuhunga aganya ago ken golni kidi baga bagande ngade kin kanu ne kampanga Allah ndi komenda himbe gallunga nanya nka an golle ngande himbe Allah di fare ngorna ko qurain kamma Allah ko musulun ngorna bangande qurain kamma kebirenga lagara ko tanga ana besu khibar si golle kendi ke wureni himbe gallanda nya awe gu hunde nyani de magan sagonya de Allah sagonya ada fare anganda kenya kebirenga honde koyni Allah di faren sagonga ndey adu islaminu lagara ko tanga ande bangene kebirenga an khairin o kendi aw ke mogodi ki aya bangene gedi an dangara ho nya gilli dunani re aso bangene qurain kama wa sayara Allah wa rasuluhu wal mu'minun angara ho nya dunadi aw bangene ho Allah kallina wantu kana tay Allah faren kallin parce que gollun so ko ni Allah faren gollun su ko yendi tahillo islam surun kallin maniya antu garu amma nyagaliye amma sunu jamando me na Allah gara ko tanga ne gamani o bakasera be so bakasera bismillah وآخرون ati hotana wo nonga يرجون kun konisa o kini awa jamal lagarenga kwa kallen nan kota suya nga kwana atoli ngudnan tasu ku jamanga be akun soroski banay soroski kwana digambala o ke likki kote dunadi kwana ngudnan tabe suya nga kwa kallen ka ulalingin tawon nga be suya isroskani ati hotana wo nonga digambalin ni يرجون kun koni awa kunni tangi honi wa karna murja'una wala kun tubun sigini hina li amri Allah o Allah ya mariyendu kidi Allah ganati himbe idi iwornya kemmo godi إما يعذبهم amma ani yangangata yani inkara na to tubu marge وإما يتوب walla Allah tubillige imaga immaga والله Allah ta'ala Allah ni tuwana ngati taga honunga yani gemundindana nga isroski maratu bin rabi'i alo kab bin maliki alo hilal bin umayya kusroski ku koni galle wancomba yani aro lahiya lunwe muna haga hu harbane ke sabura imal luzura kini koy kutungara ya mogobe Allah gara ko mogobe ihingo dugundi na yake mogode tan karage kota ihingulo ndengono tan karage kota ajulo ndengono himbe gan kabana nya Allah make ko hina kota su hanka pa ko te nganda de kota su hanka pa ko te nganda de wuce ke no gondi Allah farande surna ma sahida besu di salle ma on tono besu serundi jaragi mani sabura annake hamni besuri qallenko Allah farenda besu zuralliga ara kafari gesi munde nyayda aje horna gorentuga ay mentra ko ni kenda ni ira tongo Allah farenda kabu wala gamini mi ke mesimme indiga garen ko to kadi mi du garan ngai wi tirnini yalli o ngira nge golle ko tan na menya na tongo ni kundunga ira soro hillikinda
iti kunda menya hilal bin umayya ado marara bin rabi ati ñimme simme ku kirsu hilli ira badri ñado allah faren batte allah faren sahaba nu anga wari badri ribane a ñeme ikitem pagandi ndi kumpilli koni gara himbe ña genta ke lake walla digaro jama ngara himbe ña soro hilli wa ma jama ay ko soro hilli pasu ke jama su nge maka ku karin kalle meña ay ngeda bakin kalle kama aga kaso nan pinki awo diga me ke masal ne kismarunda adi ren tukununda da jarbi ko den tade mo wucce ke nogondi allah farenda haren qiya tiri yakuna mbugu mewre imbugi yakuntate iti yalli fare oni warawa harenti ay atano hengina de atinna kanda annan lata o min soro siki ikani gam bonnan kayontiya ke sabura iketi yakenda tandi ikaraina katta abla ko ngena mobe kutungoni yakunturi kara nka ho wontiro mena iwora misirendi serenta sehini da inda sehimbe da anti nyimini iwora sagandi ke mogobane yani kotey no samina no sami immi nyangi nyugono immi le menyani I hawatu ngere menyani idiga gunendi ira kunyi ama sehida isro hili serendano it yalle hulani ange ngatu na dingi wucenda huburenya hina ati allah di faringa na kentu isa gedi halle yo ko non ko sabu ngoro allah farin batte de e kemballe anda min yange amelle me gunnende anta masalanya allah farin ngono allah farin do ma seda batte ñe ko tasu jarabi ati masiba gen nonni muna hawen binu go tatunga hungumu aro yahudiya kuno yo haren keniya e ora muti anyugon ndam bisiri ngalla de ora ke kandaw o tan na maga dunga da parce que yugo sire ngono ko no wahili besura likatinge inda kemba daga be khara ito ko masiba nganda de ay misirengeni ken balagane ken batayen kita bane hillo sukko bane andrano anga he bane amme tanani yo harun kini yo batayen kini makota be tubu ayanga yanka agum tankarage urway bismillah Mamu aknya ayo lawas itangare ngurunga timme itubu ayanyanka kebirenga hinsu ni metikinga sadaqallahu alazim anna kharikun no goni sawaba no Allah kom suri no ya haren qanna suri no ya kharlen suri no ya meda waga suri na khawon karin kinoy na ksin kinoy na tangen kinoy odo tirano arno su warja arno ksin arno tanga arno gida arno sile ko mesri o nyagal tigani o sewan tigani to parem promo